Waramutse neza gitondo cyiza nshuti mukunzi ukomeje kudukurikira uri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania, nawe dukurikira hakurya amazi magari. Ikaze muri aya makuru ku itariki ya 17 mu kwezi kwa kabiri 2026. Hari amakuru menshi cyane azindutse avugwa, ariko reka nkubwire amakuru azindutse avugwa ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mupaka mu bikorwa ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025. Hari isinywa ry'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Paul Kagame ari Washington DC, Felix Tshisekedi Washington DC, ndetse birumvikana Donald Trump niwe uyoboye umuhango, ariko kandi Jessica Arupo mu gihugu cya Uganda, Minisitiri w'Intebe yari ahari, Evariste Ndayishimiye ubu wamaze kugirwa n'umuyobozi wa Union Africaine, akaba rero yari ahari umutangabuhamya witwa Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya, nawe akaba yari ahari na Joao Lourenço wahoze ayobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, nawe akaba yari yitabiriye ayo masezerano y'ibyabereye i Washington DC. Icyo gihe rero hari harimo kuvuga ngo Leta ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR. Uyu ni umutwe wiganjemo abase bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi w'iterabwoba, hanyuma u Rwanda rugabona gukora iki? Gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Hari amakuru rero yakomeye cyane atugeraho avuga kuri izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ku mipaka. Ni ibiki byabereye kuri izi ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho? Byose reka nzi mbigarukeho muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, ariko mbanze bahe indi shamake y'amakuru y'ingenzi agezweho. Babwire ko amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yasasiwe ibitenge n'abaturage be, bumva ko rero agiye kuyobora ibihugu bya Afurika. Bamwe mu Barundi ntibumva uburyo Perezida wabo Evariste Ndayishimiye yahawe kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ku buryo rero ubona hari n'abumva ko uyu muyobozi agiye kuyobora ibihugu byose bya Afurika uko yiboneye. Ku wa 14 Gashyantare 2026 Ndayishimiye kandi yashyikirijwe ububasha bw'ubuyobozi bwa African Union na Lourenço, Perezida wa Angola wari umaze umwaka ayobora uyu muryango ugizwe n'ibihugu bigera kuri 55. Ubwo kandi hatangiraga kumugaragara inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma biwugize. Ni inshingano Ndayishimiye yafashe kandi nyuma y'uko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize umuryango wa Afurika yunze ubumwe bahuriye mu nama 39 y'umuryango. Ni bamwe kandi mu Barundi bafashe nk'ibitangazo bikomeye, ku buryo byageze naho basasira ibitenge Evariste Ndayishimiye ubwo yasubiraga mu Burundi avuye ku cyicaro cya African Union ya Addis Ababa muri Ethiopia. Amafoto yanyujijwe ku biro bya Perezida w'u Burundi ku wa 16 Gashyantare 2026 agaragaza Ndayishimiye n'umugore we basuhuza abaturage b'intara ya Bujumbura bamukomera amashyi impande n'impande ku rw'u Burundi, kandi agenda ku bitenge bamusasiye. Uru rujijo ku nshingano za Ndayishimiye kandi urarubona. Umugore we Angeline Ndayishimiye ndayubaha wirutse kandi kwifuriza umugabo we imirimo myiza, ariko mu nyandiko ye ukabonamo kwiteranya inshingano. Mu butumwa yarerekeje amafoto ye n'abana n'umugabo we Angeline Ndayishimiye kandi yagize ati, nk'umuryango wacu dushimiye cyane umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye kuba agiye kurongora ibihugu by'ubumwe bwa Afurika, aho kuba rero African Union n'umuryango. Kuri Angeline Ndayishimiye kandi umugabo we agiye kuyobora ibihugu bya Afurika, ibigaragara ko adasobanukiwe neza inshingano z'umugabo we nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Hanyuma rero ibi byatunguranye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bibaza urugero abaturage basanzwe rero basobanukiwe izi nshingano, mu gihe n'umugore we rero ujijutse adasobanukiwe inshingano z'umugabo we. Umwe mu bakoresha X yagize ati, abaturage benshi cyane batonze imirongo i Bujumbura bizera ko bagiye kwakira perezida bose bo muri Afurika, bizeye ko bagiye kandi kwakira perezida w'abaperezida. Ubu abandi bakuru b'ibihugu bya Afurika bazajya kandi batangaho raporo ati ibyo bakora umunsi ku wundi, ninde uzabasobanurira mu buryo bwumva inshingano za Ndayishimiye. Uyu rero yibajije ku butumwa bwa Angeline Ndayishimiye agaragaza uburyo rero uyu mugore w'umukuru w'igihugu atekereza ko umugabo we agiye kuyobora ibihugu binyamuryango bya Afurika. Ati, niba umugore wa perezida yibeshye ku nshingano z'umugabo we, ese ku bandi nk'imbonerakure ati basigaye bimeze bite? Uwitwa Aturinda Alan kuri X we yateye urwenya ati, bamubwiye ko ubwo azaba umugore wa mbere First Lady ibihugu byose bigize African Union. Ati anyuzamo araseka. Mu busanzwe kuba rero umuyobozi wa Union Africaine bivuze kuyobora ibihugu bya Afurika. Union Africaine igizwe n'ibihugu by'umuryango 55. Ubuyobozi bwayo kandi bushingira ku guhuza ibikorwa no guharanira ko ubufatanye bw'ibihugu kandi bwatera imbere, akanafasha kandi mu guhuza ibikorwa by'uyu muryango n'imishinga wimirije imbere. Umuyobozi wa Union Africaine ahinduka kandi buri mwaka. Buri gihugu kiba kigomba kandi kuzayobora uyu muryango. Uyobora Union Africaine ahagararira kandi umugabane mu bijyanye na diplomasi. Nta bubasha aba afite mu bihugu binyamuryango nko kuyobora, kuko buri gihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'uburyo kandi bwihariye bukiyobowemo.
Ndayishimiye nawe kandi ubwe aherutse kandi kugaragaza ko atumva neza impamvu yahawe kuyobora Union Africaine nyuma yo gushyikirizwa ububasha. Yabwiye abitabiriye inama ya Addis Ababa muri Ethiopia ko inshingano yashyikirijwe ziremereye, byatumye yibaza uwo ari we wo kuyobora Afurika mu migambi yose ifite. Ati ni inshingano iremereye, ati mwashyize ku rutugu, ati nagize amarangamutima nibaza ninde wo kuyobora Afurika yose mu cyerekezo mu gihe cy'umwaka kubera Imana ati impa imbaraga, ati nzabishobora, ati kubera ko ntitoranya abakomeye ahubwo ikomeza abo yatoranyije. Ndayishimiye yatangiye kuyobora Union Africaine mu gihe kandi akomeje kwenyegeza intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihabanye n'ibyo Union Africaine iteganya. Ku rundi ruhande, imiryango ibiri ihagarariye abanyamulenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yareze leta y'u Burundi mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, yishinja gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu. Mbere gato yuko tujya ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka, reka mbabwire muri amakuru mu buryo bw'incamake, mbabwire ko uwitwa Robert Duvall wakinnye filime muri Godfather yapfuye. Robert Duvall wamenyekanye muri filime zirimo Godfather, Apocalypse Now, yitabye Imana ku myaka 95 y'amavuko. Uyu musaza wegukanye igihembo cya Oscar yaguye mu rugo rwe mu mujyi wa Middleburg wiriri muri leta ya Virginia nk'uko umuryango we wabitangaje. Makuru urupfu rwe yemejwe n'umugore witwa Luciana Pedraza wanyujije mu kigo cyari gishinzwe kandi kumenyekanisha ibikorwa by'umuryango w'umugabo. Yagize ati ku batuye isi ndangira ngo bamenyeshe ko Robert Duvall watwaye igihembo cya Oscar yitabye Imana. Yari asanzwe ari umuyobozi wa filime umubara nkuru mwiza, gusa kuri njyewe yari byose. Urukundo yakundaga akazi ke rugana n'urwo yakundaga abakinnyi n'abantu muri rusange. Yari mu bakinnyi ba filime kandi bakomeye cyane Hollywood, aho yakinnye muzamamaye ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe cy'imyaka irenga 60 yamaze akina filime zo ku ruhando mpuzamahanga, Duvall Robert yamamaye cyane mu gukina roles cyangwa se role z'umuntu utagira icyo atinya. By'umwihariko yamenyekanye muri filime yitwa Godfather yakinnye mu mwaka wa 1972 ndetse muri Apocalypse yasohotse mu mwaka wa 1979. Robert Duvall yatwaye igihembo cya Oscar gitegurwa na Recording Academy mu mwaka wa 1983 abikesheje filime yakinnye muri uwo mwaka yitwa Tender Mercies. Gusa muri rusange yitabiriye kandi ibihembo inshuro zigera kuri 7. Ikaze rero muri amakuru yacu tujye ku nkuru ivuga ku bijyanye n'ingamba z'ubwirinzi. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho si ubushotoranyi ahubwo ni inshingano. Hashize imyaka myinshi u Rwanda kandi rushinjwa guhungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibirego kandi bipfukirana ukuri kw'ibibazo nyirizina kandi gufitwe n'ibihamya byinshi cyane. Kuri yanditswe n'ikinyamakuru rya Akadomo.com tariki ya 16 ukwezi kwa 2 2026 no kuva ku munsi w'ejo. Ati u Rwanda rwagabweho kenshi ibitero bituruka hakurya y'imipaka, ruraswaho n'imbunda nini, rucengerwa n'abitwaje intwaro. Ikirere cyarwo kandi kiravogerwa kandi ntibyakozwe n'inyeshyamba gusa, kuko n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabikoze kifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR. Ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ku mupaka warwo mu burengerazuba si igikorwa cy'ubushotoranye, ni igisubizo ahubwo cyihutirwa ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi byatwaye ubuzima bw'abasivili igihe kandi kirekire, kandi bikavogera ubusugire bw'igihugu kandi bigakomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere. Ikibazo cy'umutekano muke gishinze imizi mu mwaka wa 1994 nyuma yo gutsindwa kwa leta yateguye jenoside. Ingabo za XFAR n'Interahamwe byishe abarenga miliyoni 1 mu Rwanda, hanyuma kandi bihungana intwaro muri Zaire, aho kwamburwa intwaro ndetse no kujyanwa kuri imipaka y'u Rwanda nk'uko amahame mpuzamahanga yo kurinda impunzi abiteganya. Iyi mitwe yemerewe kuba mu nkambi Igoma na Bukavu mu birometero bike cyane uvuye mu Rwanda. Izi nkambi zahise kandi zihinduka ibigo bya gisirikare. Aho niho rero iyi mitwe y'abajenosideri yisuganyirije yinjiza abarwanyi bashya, itangira imyitozo igaba ibitero mu Rwanda. Iri huriro ryahindutse RIL nyuma iba FDLR. Hagati mu mwaka wa 1997 na 2000 u Rwanda kandi rwagabweho ibitero byinshi cyane byaturutse ku butaka bwa RDC. Abaturage barirwa mu bihumbi biganjemo abarokotse jenoside biciwe muri bitero mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba. Imodoka zari zitwaye kandi abagenzi n'ibicuruzwa ziraterwa, imihanda imidugudu iraterwa, abayobozi mu nzego zibanze kandi baricwa. Ubugizi bwa nabi kandi ntibwakorewe abanyarwanda gusa. Muri Kanama naze no kubaza mwaka wa 1997 barwanya ba FDLR cyangwa se RIL bagabye igitero mu nkambi y'impunzi ya Mudende mu burengerazuba bwa Kongo bw'u Rwanda.
bica impunzi z'abanyekongo b'abatutsi zirenga 360. Ubugome kandi bwabaye mu gihe umuryango mpuzamahanga wari uzi neza ko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibigo bya gisirikare biteje ikibazo umutekano w'u Rwanda, kandi hakaba hari hatanzwe umuburo kenshi. Nubwo hari raporo nyinshi cyane z'umuryango w'abibumbye zerekana ibikorwa bya FDLR, uyu mutwe ntiwigeze kandi usenywa. Abayobozi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakunze kandi gukerensa uburemere bw'ingengabitekerezo ya jenoside, bavuga ko igizwe n'urubyiruko cyangwa se abantu bashaje batagize icyo batwaye. Ibi ni ibinyoma kuko uyu mutwe uracyafite imbaraga kandi ukomeje ibitero. Igiteye impungenge kurushaho ni uruhare ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zigira kandi mu bikorwa by'ubushotoranyi bwambukiranya imipaka. Mu Kwakira mwaka w'1996 ingabo za Zaire zarashe Cyangugu mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Rwanda, zica kandi zikomeretsa abasivili. Mu mwaka wa 2012 zarashe ibisasu bya mortier rocket n'ibifaru mu karere ka Rubavu. Tariki ya 15 Nyakanga 2012 ibisasu byarashwe biturutse mu birindiro bihuriyeho by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO, byaguye mu midugudu yo mu Rwanda, harimo icyo byagaragaye ko ari icy'imbunda ya 100 mm yo ku gifaru ati kwa 29/2012 igisasu kandi cyaguye mu isoko rya Rubavu ryarimo abantu benshi, cyica umugore, gikomeretsa kandi bikabije uruhinja rwe. Hanyuma ibi ntibyari impanuka, ahubwo byari ibitero byateguwe byakoresheje intwaro ziremereye. Byarakomeje muri Werurwe mu kwezi kwa gatatu muri Kamena 2022 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zirasakuta b'u Rwanda. Tariki ya 10 Kamena kandi 2022 izindi rokete ebyiri za 70 mm zaturutse i Bunagana zigwa i Musanze, zica igikuba mu baturage. Abasirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye kandi kwambuka umupaka kenshi bafite intwaro barasana n'abari ku burinzi. Bamwe mu bambutse barishwe, abandi bafatwa mpiri. Mu Gushyingo nuko mu kwezi kwa 11 mu Kuboza ndetse no Kuboza 2022 no muri Mutarama 2023 indege z'intambara za RDC zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zavugiye ikirere cy'u Rwanda ku kiyaga cya Kivu ndetse no ku mujyi wa Rubavu, zari mu myitozo y'urugamba. Ntibyari ukuyoba. Uretse kuvogera u Rwanda, imitwe y'iterabwoba y'abanyarwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nka CNRD, FRN, Rodrunana na FDLR yakomeje kandi kugaba ibitero ku basivili. Mu Gushyingo 2022 abarwanyi ba FDLR kandi bari bambaye impuzankano ya RDC bateye mu mudugudu wa Muti mu karere ka Rubavu. Mu Koza 12 kandi bishe umukozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya Karisoke hafi ya parike y'igihugu y'Ibirunga. 2019 abarwanyi ba Rodrunana bakomoka kuri FDLR bateye akarere ka Musanze baturutse muri RDC, bica abasivili 8. Hagati ya 2018 na 2019 abarwanyi ba FRN bateye bisi yari itwaye abagenzi, bica bamwe muri bo. Inshuro nyinshi abagabye ibitero basanganywe ibirango by'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'intwaro zaturutse mu gisirikare cy'iki gihugu, biba bimenyetso bishimangira ko hari ubufatanye muri ibi bikorwa. Ihungabana ry'umutekano ryakomeje kandi gutizwa umurindi n'amagambo y'ubushotoranyi aturuka i Kinshasa. Muri Nyakanga 2022 Perezida Felix Tshisekedi yavugiye mu ruhame ko Repubulika Demokarasi ya Kongo itazicara ngo irebere mu gihe umwuka mubi wakomeza. Ubwo yiyamamazaga muri 2023 yavuze inshuro zirenze imwe ko azashoboza intambara ku Rwanda, abisubiramo kuri televiziyo mu Kuboza uwo mwaka. Aya magambo agira uburemere iyo aherekejwe n'ibitero by'imbunda ziremereye, gucengerwa ko bitwaje intwaro ndetse no gukoresha imitwe y'inyeshyamba. Mu mpera za Mutarama 2025 ubwo mu mujyi wa Goma habaga imirwano y'ihuriro ry'ingabo za leta, AFC-23 ibisasu byarashwe mu Rwanda, bimwe bipfubirizwa mu kirere, ibindi kandi bigwa i Rubavu, byica abaturage 16 bikomeretsa 177, bisenya n'inzu zirenga 200. Igisubizo cy'u Rwanda cyabaye icyo kwifata no kwirinda, gushyira ingabo ku mipaka bifite intego yo gukumira ibindi bitero, kurinda abasivili ndetse no gukumira imitwe yitwaje intwaro kugira ngo itinjira ku butaka bwarwo. Ibisi ubushotoranyi no gusohoza inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruzi ingaruka zikomeye cyane kwirengagiza ibibazo bigaragara bigira umwaka w'1994. Imiburo yatewe utwatsi, ibimenyetso kandi birakerenswa, hakurikiraho ingaruka z'amahano. Uyu munsi iki gihugu kandi cyanze kongera gukora ikosa nk'iryabaye mu myaka 32 ishize. Ikibazo si impamvu u Rwanda kandi rurinda imipaka yarwo, ikibazo nyacyo ni impamvu imitwe ya jenosideri kandi ikomeza gukora muri Burasirazuba bwa RDC, n'impamvu leta nzima ikomeza kandi kwemera ko imitwe yitwaje intwaro ikoresha ubutaka bwayo mu guhangabanya umuturanyi. Kugeza igihe ibibazo kandi bikemuwe mu nyangamugayo no kubahiriza inshingano, ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ntizizakomeza kandi kugira ishingiro gusa, ahubwo zizakomeza kuba ntayegayezwa nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma duhindure ingingo, turi n'andi makuru bakomeza kugenda avugwa.
Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri iki gitondo, reka mbabwire ko mu gihugu cy'Ubwongereza hari guteganywa itegeko ribuza abana gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ubwongereza bushobora gufata ingamba zikakaye no gushyiraho itegeko ribuza abana bafite munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ni itegeko rimeze neza nk'iryo Australia iheruka gushyiraho ryo kubuza abana bafite munsi y'iyo myaka gukoresha imbuga nkoranyambaga. Mu kwezi gushize guverinoma y'Ubwongereza iyobowe na Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yatangije ibikorwa byo gukusanya ibitekerezo n'ubujyanama ku buryo bwo gukumira abana bari munsi y'imyaka 16 ku gukoresha imbuga nkoranyambaga, kandi amategeko akagira kandi gihinduka ku buryo byazana impinduka. Ibihugu nka Espagne, Ubugereki na Slovenia nabyo biri gukora kuri ayo mavugurura ashobora kandi gusiga abana b'imyaka 16 badakoresha imbuga nkoranyambaga. Ibyo byashyizwemo imbaraga cyane kuva Elon Musk yashyiraho artificial intelligence izwi nka Grok kuri X, aho usanga ishobora kandi gukora amafoto arebana n'ibikorwa biteye isoni nk'imibonano mpuzabitsina n'ibindi bishobora kandi kubangamira abana. Nko muri Australia, iri tegeko ryatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 10 Ukuboza 2025, aho imbuga nkoranyambaga 10 zirimo TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, Thread, X, Kik, Reddit ndetse YouTube na Switch zahise zikuraho konti zose z'abana bari munsi y'imyaka 16. Ni itegeko Australia kandi yashyizeho ivuga ko ku mbuga nkoranyambaga haba ibintu byinshi cyane byangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'abana, birimo ihohoterwa, kugira amakuru atariyo mu bintu bitandukanye, kwerekana amashusho y'urukozasoni n'ibindi. Minisitiri ushinzwe siyanse, guhanga ibishya n'ikoranabuhanga mu Bwongereza Louise Kendall yavuze ko mu mategeko kandi harimo inenge kandi zikwiye gukurwamo burundu. Yerekanye ko Ubwongereza budashobora kwemera ko icyuho mu igenzura rikomeza kubaho, cyane cyane ko iryo tegeko kandi ryifashishwa kuri ubu ryatwaye hafi imyaka 8 kugira ngo ritorwe kandi ritangire gushyirwa mu bikorwa. Yakomeje agira ati, mfite impungenge kuri izi porogaramu z'ubwenge buhangano artificial intelligence chatbots, kandi na Minisitiri w'Intebe we ahangayikishijwe n'ingaruka zigira ku bana n'urubyiruko. Yakomeje asobanura ko hari abana bamwe batangiye kandi kugirana umubano wihariye one to one n'izo system za artificial intelligence kandi zitari zarateguwe zifite ingamba zihagije zo kurinda umutekano w'abana. Yavuze ko guverinoma izatangaza ibyifuzo byayo mbere ya Kamena 2026. Mu kiganiro itangazamakuru ryo mu Bwongereza kuwa mbere, Kendall yavuze ko ibigo by'ikoranabuhanga bizaba bifite inshingano zo kwemeza ko porogaramu zabyo zubahiriza amategeko y'Ubwongereza. Ubwongereza kandi buzagisha inama ku mpinduka zigamije kandi gushyiraho itegeko ryo kubika amakuru mu buryo bwihuse, automatic data preservation orders, igihe umwana apfuye, kugira ngo kandi ashinzwe iperereza babashe kubona ndetse no kurinda ibimenyetso by'ingenzi byo kuri internet, ibintu kandi imiryango yabuze abayo imaze igihe isaba mu Bwongereza. Muri byasuzumwa kandi harimo ibijyanye no guhuza abantu basanzwe ataziranye no guhagarika kandi kohereza cyangwa se kwakira amashusho y'abambaye ubusa. Akaba rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma ibiro by'umukuru w'igihugu by'Urusiya byamaganye ibirego bishinjwa n'ibihugu bitanu byo mu Burayi ko bwicishije umunyamategeko utavugaga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny bwakozwe mu mara bw'ikeri ikomoka mu muryango w'ibizwi nka Dendrobatidae. Bwatangaje ko ibyo bushinjwa kandi n'ibihugu by'Uburayi nabyo bushingiyeho. Alexei Navalny yapfuye bitunguranye tariki ya 16 Gashyantare 2024 afite imyaka 47 ubwo yari afungiye muri gereza ikaze iri mu gace gakonja cyane ku burengerazuba bw'amajyaruguru y'Uburusiya. Umunyapolitike wapfuye mbere y'amatora aheruka yegukanywe na Putin, nubwo abanyaburayi kandi bavuze ko atanyuze mu mucyo no mu bwisanzure. Umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Urusiya Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru ko ibyo birego n'ibihugu byo mu Burayi ari binyoma. Ati, ntabwo rero twemera ibyo birego, ntabwo twemeranya nabo, tubifata nk'ibintu nyine bibogamye, ati kandi bidafite ibimenyetso. Mu by'ukuri turabyamaganira kure. Inzego zitandukanye zo mu Burusiya zakunze kandi kwamagana inkuru zivuga ko ari bwo bwishe umunyapolitike zirimo n'umugore we Yulia Navalnaya, zishamanyirangira ko yazize urupfu rusanzwe. Nyuma y'isesengura kandi ryakorewe ibimenyetso byakuwe ku mubiri w'uyu mugabo, Ubwongereza n'ibindi bihugu birimo Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi na Swede byanzuye ko Urusiya buri inyuma y'urupfu rwe. Uburozi bwasanzwe mu bimenyetso bwapimwe bwitwa epibaditine. Ubwongereza kandi bwavuze ko nta mpamvu n'imwe ishobora gusobanura impamvu bwasanzwe mu bimenyetso byakuwe ku mubiri wa Alexei Navalny. Ubwongereza bwatungiye kandi agatoki umuryango ushinzwe kurwanya ikoreshwa ry'intwaro z'umumara, Organization for the Prohibition of the Chemical Weapons, buvuga ko Uburusiya kandi bwarenze ku mahame mpuzamahanga. Aya makuru akomeza kugenda avugwa, ariko dusatira umusozo w'amakuru yacu, reka mbabwire ko
Hamuritswe inyandiko zikuraho urujijo ku butabera bw'u Rwanda bwa nyuma ya Jenoside. Ishuri rikuru ryo kwigisha ndetse no guteza imbere amategeko RDP ryasohoye igitabo gikubiyemo inyandiko zigaragaza uko ibyemezo by'ubutabera bw'u Rwanda byagize uruhare mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gitabo gikubiyemo izi nyandiko cyamuritswe kwa 13 Gashyantare 2026 ndetse kandi byagaragajwe ko kizagira uruhare rukomeye mu kugabanya guhashya abagurika amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi bajyaga kandi bagoreka amateka bitewe n'ubushakashatsi butari bwo bagiye kandi basoma mu bihe bitandukanye. Akenshi usanga ubushakashatsi bwerekeye kuri Jenoside yakorewe Abatutsi bukorwa n'abanyamahanga bataba bazi neza ibijyanye nayo, gusa kuri inshuro bwakozwe n'abanyamategeko b'Abanyarwanda mu rwego rwo gukomeza kwerekana ibijyanye nayo ndetse n'uburyo ibyemezo by'ubutabera kandi byagize uruhare mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda. Hanyuma rero iki gitabo gikuyemo inyandiko enye z'ingenzi zigaruka ku mateka y'ubutabera bw'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Zimwe mu nyandiko kandi ziri muri iki gitabo zigaruka no kuba mu Rwanda kandi harakuweho igihano cy'urupfu muri 7, ibintu kandi abaturage bakeneye kumenya kuko ari ubutabera butabera. Gusoma iki gitabo kandi bishobora kugufasha kumenya uko gukuraho icyo gihano kandi byafashe muri politike y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Indi nyandiko ijyanye na politike y'igihugu ariko kandi igahuza iby'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'Uburayi bikora mu bijyanye n'ubutabera. Ibi bigaragaza ko hari ibyo u Rwanda kandi rukeneye kwigira kuri Afurika ndetse no mu Burayi ku bijyanye no gutanga ubutabera buhamye. Mu bindi kandi bikuyemo harimo gutanga indishyi ku bakorewe Jenoside, kureba icyo amategeko bivugaho n'uburyo byakozwe, kureba icyo Abanyarwanda kandi bashima ndetse n'icyo bumva bacyakorwa neza kurushaho. Umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru ryo kwigisha ndetse no guteza imbere amategeko ya RDP Dr Muyoboke Karimunda Aime yagaragaje ko izo nyandiko kandi zije kugabanya icyuho cy'amakuru ajyanye n'ubutabera bw'u Rwanda kenshi kandi wasangaga avugwa n'abanyamahanga gusa. Ati hari igihe wasangaga amakuru avuga ku Rwanda ari amakuru aturuka ku nyandiko z'abari mu mahanga gusa, ni iby'agaciro ko Abanyarwanda ubwabo batangiye kuvuga amakuru ubutabera n'amategeko y'u Rwanda. Yakomeje avuga ko bagiye kandi gukomeza gushyira imbaraga mu bushakashatsi bugamije gusobanurira Abanyarwanda amateka ajyanye n'uburyo ubutabera kandi bwagiye kandi bugira uruhare mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubutabera mpuzamahanga n'ubutwererane hagati y'ibihugu muri Minisiteri y'Ubutabera Dr Wibabara Charity yashimiye abafashe umwanya bakandika izi nyandiko kuko ziri ku rwego mpuzamahanga ndetse ko zizafasha benshi gusobanukirwa amateka y'ubutabera bw'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo mashimira ati nuko mutagumanye amateka yacu mu mutwe, ahubwo ko mwabishyize mu nyandiko, kubera ko burya iyo tutanditse ku mateka yacu kandi baratwandikira kandi bakabisohora ku rwego mpuzamahanga. Abifuza gusoma iki gitabo rero bashobora kandi kugisanga ku masomero ya RDP Kigali ni Nyanza ndetse no ku rubuga rwa Rwanda Law Journal. Akaba rero ari igitabo kigaruka ku mateka y'u Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'19